Pemirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Bali ngejan tenang ekonomi Bali warsane mangkin sideng limpak becik. Selain saking pemargi warsane lintang, rita pengan mangkin sapun sayan metangi untuk 6,6% warsane lintang. Pameka sering triwulan pertama warsa kali-tali 3 Bank Indonesia Narkayang, ekonomi Provinsi Bali kantos panguntat warsa kali-tali 3 kanton ngelimbak ageng sawetara 6,% kantos 7% sinarengan ring kabungkah nyane border Cina sani pindah ke pasar utama wisata Bali. Dasar tetimbang inucap mewah ring panincapan pengerah wisatawan domestik ke Bali ritat kala cuti bersama BI Bali ngejan tenang ring Idul Fitri puniki pacang nyokong panincapan bagai ekonomi sani maosana ring pabuat antuk jina tunai. Nampenin pemargi inucap KPW BI Bali mastikayang penyiagayan jina tunai sida nagingin pabuat krama selami warsane mangkin sane ketarkayang kantos langkungan 13 miliar. Jina inucap kalimbakang ring tengahing krama melarapan telung ngatak 3 jaringan kantor bank umum sejebak Provinsi Bali. Pabuat jina ring warsane mangkin taler kekantenang nincap 10% saking pabuat jina selami warsane lintang sane wantah sawetara 12 miliar. Bisnis Bali nguningayang.